Let's pray. Father, the mighty name of Jesus, tuy kami nga greedy receive kari som. So adawatin mi ti panang fill up mo. It is spirit, soul, and body me. Mabayan ka ito nga message o no teaching nga mang-improve more and more. Iti panagbiag mi, Father God. So thank you nga i-saturate mo iti biag mi by the power of the Holy Ghost. Ket sikati ag-rain iti kapan panunutan mi iti ag-receive. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Iti napalpalabas, susuro ka na kayo no siyak tag-preach about prayer. So adutin suro ka na kayo about prayer. Amen. Ket panay may bagbagay jay at the prayer na ibatay amin na jay the word. Hantayo nga agkarkararag nga saan nga naibatay the word of God. Now, the power of the prayer in Christ, babaan the Holy Spirit. Awan tinaduma. So, ijayak manan, no agkararag tayo, kini amat ti para kay address. Itinagan ni Jesus by the leading or power of the Holy Spirit. That effective nga kararag. Now, one ti may say jay, Father, Son, and the Holy Ghost, hanga effective ti prayer. Kailangan nga mum nga ti ama, ti pangyad adresan ti prayer mo. And then in the name of Jesus, babaan ti authority ni Jesus Christ. Babaan ti power leading ti Holy Spirit. So ti surok man ang tata. Okay? Mabantoy ti John chapter 16. Your ornos tayo lang di prayer tayo. Tapno karkaro nga maging effective. Hallelujah. John chapter 16, iti verse 23. Rugi tayo dyan. Ulitak manen, ti suro ti Bible, nagkararag ka, iti ama, ti pangi-adresam. Okay? Basaan tayo na ito. Verse 23. Okay? 24. Okay, verse 26. Then you will ask in my name. I am not saying I will ask the Father on your behalf. Verse 26. But ask in spirit, because you love me and believe that I came from God. Okay, so makita yo dyan, nga ni Jesus ang isuro to ya, tinsuro na, ket dumawat kayo iti ama, itinagan ko. Dumtang tulad jay nga aldaw. Kunanay jay, at that time, or ni the King James, and in that day, ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask, the Father, in my name, He will give it you. King James translation. So first si Jai, ipakita kay Jai, ti pangi-adresan tayo, ti prayer tayo, no prayer ni Father God. Ti usaram, the name of Jesus. Hallelujah. Okay?
So ijay, nga kailangan, very, very important, di pang i-addressan tayo, di prayer tayo. Hindi mo't lang isuro ni Jesus, karo i-disciple na tayo, dinawat na isuruan na kami man gag-pray, katin baga naman lang, Our Father in Heaven, hallowed be your name. So makita yun dyan, nga tin suron lata ni Jesus, ti ama yung i-address. Amoy ado te karkararag, nagkararag da, diritso ka ni Jesus. Jesus, in the name of Jesus. Kasi ay, ti kastada. So nudong danggam di ay, diritso nga ni Jesus, tinagkararagan da. Apo Jesus, dawatan mi ti kastoy, na ito'y tidawatan mi in Jesus' name. So ni Jesus mo lang, in Jesus' name. So, nurong danggam na jay, kasla, dinmawat ka lang ulit ni Jesus, in Jesus' name manan. Isungat isulsuro ti Bible, ni Father God, ti pang-iadrisam, no saram ti nagani Jesus. Okay? Okay. Apay nga da jay, mabaling nga dati agsaludsud. Apay nga da jay John 14, verse 12 to 14. Atras tayo basit. Okay. Apay nga baga ni Jesus, daytoy. Basahan tayo verse 12 to 14. Apay ngay, nga daritoy, nga as, kunana you can ask for anything in my name, and I will do it. Kunana di verse 13. Prayer batin, baga na ditoy? No. Dito Diyos usaran tayo, no direct, ngag-ask ka, dumawat ka tinagan ni Jesus, dito ka demand. Dito nga di jay, dawatak, tinagan na Jesus, nga tumakter ka nga pilay, kasyay. Hanga prayer di ay. Bilin, command, agi-order ka. Kas maganda restaurant, order akman da ita, lechon nga dala, in Jesus' name. Amen? Han nga I pray. So, no makita yun ng susaran, nagiti disciple, ijay Acts. No saran da tinaga na Jesus, imbilin mikin ka, or dawater mikin ka, tumakter ka kat magnaka. Han nga, Father God, dawater mi, nga patakderem, na ito'y pilay. Hangasay. Amen? Kumanam. So nga no, saran yung tinagan nga Jesus, diritso nga kumang kayo. Dawatek nga maadati 1 million in Jesus' name. Ngam nagpray ka, Father God, kandak man ti 1 million in Jesus' name. Prayer di ay. Mawatan yung tiliparensya na. Amen. So as berga na masaksakit, nasakit ti saka na, in the mighty name of Jesus, dawatan mi nga maikat ka nga pain. Di ba kasi nagpreak ba? No, nagkumanak lang. Amen. Tapnom nalawag. No diretso nga sa ranyo, tinagan nga Jesus, agkuman ka. Agdawat ka, ijay nagan na, no anya di maada. Tinagan ni Jesus, ikang walit, makargahan ka. Kasyay.
Maawatan niyo. Teti ko na ito'y 12 to 14. Ngam ijay 16, sabali. Dumawat kayo ti Ama, itinagan ko. Sabali man nandiay. In baganan nga, i-address mo kani Father God. So nga do'ti dingdenggam, nga rod nga magulo, makararag ti Christian. Oh Lord Jesus, dawatak, ngay kandak ti kastoy, kat daytoy kat dawatak, itinagan ni Jesus. Kasla di ay, siyak nga rod Romi tinagan ko. Kat kunam, dawatak o Romi, ngag-preach ka. Dawatak na ito'y tinagan mo, Romi. Kasla kasi, nagpangit niya. So nga, no kararagto ti Ama, in Jesus' name. Usaram di authority, tinagan ni Jesus. Hallelujah. Okay, so, it is very important nga usaran tayo nga authority nga nagan no agpray tayo kani Father God ket in Jesus name. Apay nga in Jesus name? Dito nga min nga Jesus nga nagan sublian tayo day 16. Chapter 16. Verse 23. In that day, kung nagamin, in that day, tiday tanto nga aldaw, ada aldaw nga ron nga tuktukuyin ni Jesus ito'y. No dumanon day ta nga aldaw, usaran yun tinagan ko, kung na. Anya ngay dadyay nga aldaw nga matuktukoy. Okay. Numapan ni jay heaven, nga maitanukan isuna. Nga numapanan ijay heaven, epektiban jay nagana. Amen. Tada jay naganan, agbalinan nga above every name. Hallelujah. Sige, takitaan tayo. Hebrews, ununak ti Hebrews chapter 1. Amuyo ni Jesus idinagungar ken patay ijay nga nagbalin nga effective and powerful jay nagana. Ngem jay napan ni langit nga ijay nga talaga nga nag-reign. Hallelujah. Verse 4. Basa. Oh, kitaan nyo, ni Jesus, natawid na jenagan nga natantanok kaysa nagan ti amin nga angel. Kaano na nga tinawid da ito'y? Amuyo ka di nga ni Jesus ti first nga naborn again. First begotten from the dead. Ijay na nga natawid dihay. Ijay nga talaga nga ngato jay nagana. Naitanok. Bako nayo din anak ni Mariamat. Nga naipanagan kanya na diay. Naipanagan kanya na di na anak ni Mary ngam saan pa'y nga naitanok na jay nga nagan. Santo lang may tanok, dinagungar ken patay. Pakita ka na kayo. Philippians chapter 2. Masapol ado ti maawatan nyo ti Word of God. Kailangan nga maawatan nyo na gitoy. Tanuhan nyo maawatan kaslalaang relihiyoso kayo. Kasla kayo parisiyo, sadosyo. Amoy din nagungar ni Jesus, awan nagparanganay di parisiyo, sadosyo.
tahan na nga Christian. Tinagparangan na lang disciple na. Amen? Oh, hallelujah. Sunghan tayo nga Parisiyo, Saduceo. Verse 8, Philippians chapter 2. Basa. Okay, tayo nyo ha. Gana nag-obey the cross. Verse 9. Oh, after the cross, the jay nga na-exalt, isuna, na-itanok, jay nga na-itid jaynagan, kanya na nga katatanukan, above every name. Hallelujah. Tano saan nga natay jay cross, hana nga pinarmak aming nga kalaban na, hanga na-itanok jaynagan na. Na-itanok jaynagan na, ta pinarmak na amin nga kalaban na. Naitanok jaynagan na ta nai-promote isuna. Baka kunayo nga naitano ka na hindi pa lang kaya anak na kini Maria after the cross. Amen? Verse 9 di verse 10. Yan. Ag-bow down, ti amin nga banag. Amen? Or amin nga tumang. Ijenagan ni Jesus. Ngam of things, sana mo lang ko naman lang, in heaven. So amin nga banbanag ije heaven, ag-bow down, tinagan ni Jesus. Ken dito'y earth. Ken even under the earth, tagiti demonyo ija under the earth. Isu nga tinagan nga Jesus, ti katatanukan. Nga inted ti ama dito rabaw, tilaga, apakaisalakanan. Isu nga no agkararag ka, usaram jay nagan nga Jesus, taiso ti inted ti ama, kada tayo nga believer, nga, anya, pagkararag, pagdawat. Woo! Apay, taday nga nagan, ti inted ti ama, dito'y rabaw tinaga. Nagan, anya nga nagan? Jesus Christ. Hallelujah. Amin nga sanikwa ti ama na ipanagan kini Jesus. Na ipatawid kini Jesus. Amin nga power ti ama na ited kini Jesus. Amin nga turay adda kini Jesus. Ket dajay nga nagan na ited ti believer. Amoyo ka di nga tinawid yun dajay nga nagan? Kasano yung natawid? Idi na relasyon kayo. Oh. Ninerelasyon kayo ka ni Kristo. Di ba inawat yun na Jesus? Isunat ipon, na kayo ti sanga. At that time, nga nagbalin ka nga sanga ni Jesus, itiyay nga na transfer keng kada diyang anagan. Kailangan nyo ti revelation. Uli-ulitak nga ron. Nairelasyon ka divine. Isu nga siya ti branch, divine. Tabine dayay, ubas, so ubas, tinagan day sanga, nga nakarelasyon day pon. Nung nairelasyon ka ti bayabas, anyanagan mo. Ay sus, uray grade 1 maawatan na dayta. Hallelujah. No, tinaisulbungam kat santol, anyanagan mo.
depoon nga di ay. Saka na isulbong. Nya nga natawid mo nga nagan. Nagan ti poon. Isu nga amin nga nakarelasyon kini Kristo natawid da nagan nga Christ. Natawid da nagan nga Jesus. No hanyo ma-accept da ito'y awan right yung mangusar tinagan nga Jesus. No awan relasyon nyo ijay nga nagan, hanyo nga usaren. Tawan bibiyang nyo. Yung gaputa na i-connect ka, so you have the right to use it. Another, nga nangalaan nyo, itinagan nga Jesus. Iti na born again kayo ako na ni Brother Milton. Anya nga pamilya, tinakayanakan nyo. Dinayanak ka iti Diyos. Anya nga pamilya, tinaimimberam. Pamilya ti Diyos, dinayanak ka ti pamilya ni Pilato. Anya nga pamilya ti nakaimimberam, Pilato. Dinayanak ka iti pamilyayo. Iti pamilyayo, Chamag. So nga Chamag ta pilidom. Tanayanak ka ijay, pamilya ti Chamag. Nunayanak ka nga iti pamilya ti Diyos. Pamilya ti Diyos. Katanya tinhagan nga dayjay the name of Jesus. May sabay. Idinawat mo ni Jesus ti ulom, si kadya bagina. Tinagan ba ti ulo, sabali tinagan ti dapan? Wala ka. Sige man. Tinagan ti dapan mo. Rimon, uno. Rimon di ulom ket. Mamon di dapan mo. Rimon matlang, na iraman ka, ijanagan ti ulo. Iso nga, no ni Jesus ti ulo tayo, na tayo ti bagina, na iraman tayo, janagan na. We have the name of Jesus. The name which is above every name. That's the reason nga nakipagtawid tayo, kariso amin, nga sa nikwana, power na, biyag na, authority na, apay because of His name. So use it. Hallelujah. Ada right ko nga kararag kini amak because of the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Naalayon? Anyabay. Tinaduma. Da kayo kini Jesus, agkabsat kayo. Ay, baga ni Sister Georgette tatay, kabsat tayo ni Jesus. Sige man manen. Kabsat mo, sa bali apelido na. Sa bali motkin ka. No. Adati family name you. May maysa. Tajay, ni Kingdom of God, ni Jesus. Dati pa dito meditation ko gamin. Gusto nga the more nga meditate ko na dyan, the more kakampantiak to use this name. Ta nakitak nga connected ak. Nakitak nga hanak kayang manaisisina. Mimberak kaya mi dyan nga nagan. Isu nga adati power kung nga mangusar. Hallelujah. Woo! So number 3, last part of my message. Daytoy ti i-confirm ti power ti Holy Spirit. Mapantay man dyan. Judas
1:20. Tingag kayo nga nalaing. So nga, doon nga di mga ususar. Tinagan nga Jesus ng powerless. Di na gamin amo connection da ijay. Basta lang in Jesus' name. In Jesus' name. Tultulad tida duma. Ti Christian, han nga tultulad. Han nga iko Christian. Ti Christian, amumot jay sarilim. Hangagaputan nag in Jesus name, de kaduam in Jesus name met. Kanyak amok de apay nga tangay bagbaga natin in Jesus name. Anya nga tatigapuna. Amok de tapno maamak de sarili. Tanutultuladam laeng awan power na. Kailangan amum jay binilib mo. Oh, hallelujah. Amoyo, dato'y manan, dato'y may katlo. So, ni Father God, ti pangyadrisan ti prayer in Jesus' name. Dato'y Holy Spirit nga dito yan, dato'y ti mangitadan iti biyag ti prayer. No awan ti Holy Spirit, awan ti biyag jay kararag mo. Isu nga ti kararag mo, haan nga dumanon kini Apo Diyos, ura in Jesus' name. We need the Holy Ghost. Okay, verse 20, basa. Oh, pray in the power of the Holy Spirit. Amuyo ti Holy Spirit, ti trabaho na umay to help us to pray. Isu nga naawan ti Holy Ghost, no karkararag ka, powerless ti prayer mo. Isu nga, amuan tayo ni Jesus, kenjenagan na ibiyag tayo, pero next, nga amuan tayo sa Holy Ghost. Kailangan nga nag-pray tayo in the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Romans 8, verse 26. So nga amin tayo kumaritoy. Receivean tayo tayo Holy Ghost. Amin tayo dito'y dapat maborn again. Tikas na timang receive the Holy Ghost, maborn again ka pa'y. Receive pa ni Jesus in your heart. Kat no na-receive mo ni Jesus sa pusom, mabanti pa nagbabawi, umaiking ka ti Holy Ghost. Ta idalan da ka, ti amin nga kinapudno iti biyag. Pati pa nagkararag. Romans 8:26, basa. Verse 27. Okay, so makita yo, amoyo ti ng change nga talaga ti biyag ko, pati pa nagkarkararag ko, dahito yung Holy Ghost. Dengga-denggakan iti Ama, Jesus, iti simbaan. Dadak iti simbaan, kakasakristan ti padi, dengdenggakan dagijay. Pero awan life na ti Word of God. Awan life na ti kararag. Aslaak lang mapmapan nga awan biyag na no awan iti make experience ko nga life jay Word of God nga nakdengdengan. One day, iti na-receive ko ti Holy Ghost, iti nga nagkaroon iti power ti prayer in my life. Iti nga nagkaroon iti power ti Bible
nga basbasak in my life. Diyan nga nagkaroon, iti panagbaliw, ti desire ko iti biyag. At ti desire ko iti nga na inlubungan, nag-change. Kay kayat kon tinadyosan. Kay kayat kon tikankanta nga praise and worship. Kay kayat kon tagbasbas at ti Bible. Mauawanan ti raman, dagiti arak. Mauawanan ti raman, dagiti sugal. Dagiti na inlubungan, dito'y lubong. Pipiasta. Ijay nga ti-change, ti biyag ko, ingana tata. Isu atin ang ited ti life. Iti panagkarkararag, iti biyag ko is the Holy Ghost. Isu nagkararag kang awan, ti power ti Holy Ghost, natamnay. Isu nga may isang kararag ko, Ama nga Diyos, I need the Holy Ghost to help me to pray. I pray, tulungan dak, babayan ti Holy Spirit mo, tapno maawatak ti kastak nga agkararag, kasanok nga prusen ti trunum Ama. Only by the Holy Ghost. Agpaiso nga ada day blood ni Kristo, ada day nagan ni Kristo, ngam ti mang-empower ijay Holy Ghost. Samo maawatan ti power tinagan ni Jesus, ti relasyon mo kini Jesus, nag-work ti Holy Ghost. So nga desire inyo ti Holy Ghost, nga mapno kayo ti Holy Spirit. Da kayo umay dito'y, tati bagi tayo ti templo ti Holy Ghost, ngam kailangan nga mapno da nga bagim ti Holy Ghost. Tababayan ti da nga Holy Spirit, ilid da ka pray nga powerful. Ket babayan ti Holy Spirit, nagaduda kiti maanseran nga prayer mo, because ti Holy Ghost, idanon na the prayer mo in the throne of God the Father, by the blood and by the name of Jesus. Ti aramidan ti Holy Ghost. Ti Holy Ghost saan tayo makikita, but pinaka-powerful nga ghost. Holy Spirit. Hallelujah. Ngadakin ka ti Holy Spirit. Ti kastam nga kararag may urnos. Hano dia? Anak ko na kunay dyan. Na urnos ti kastam tong agpray. Katiriknam nakakonect ka. Tay connect na ka di kuryente ti Holy Ghost. Iti amay di heaven. Isu nga ti Holy Spirit, iti mang ited life, iti prayer. Apay nga ado ti nasasadot nga kararag? Because handa nga napno ti Holy Spirit. Awan ti napno ti Holy Spirit, ngaglaladot nga kararag. Amin nga napno ti Holy Spirit nga Christian, managkararag. Isu nga na kayo nga umay dito'y desirean nyo nga mapno ti Holy Spirit. Dawatan nyo ti Holy Spirit nga punuan na kayo. Iban na giday kwa kaspanigan. Apay nga iti pa nagkarkaradag tayo kat powerless. Nga minsan because even na di biyagyo. Kano na kayong umay dito'y nga minsan na preoccupy that they mind you karang iti wordliness. They pass life you, failures, ti biyagyo. Your memory. Ti memory you kat panay they pass. Amayo padasan ti enemy day. Pero kanya kininaminsan, hindi panay kasyay, kanya bibiyang ko ka kita. Nalpas na kitang banbanag. Awanak kita. Tibiyag ko tata. Ket Holy Spirit of God. He is my life. Kung kunakijay. Oray ko na ni Bible, forgetting what lies behind. Press on toward the goal or move forward. Oray baga na niya.
Ngam na kayo lata, wano ti panuno tayo lata, ingagalot, diyan na palabas. Kasanuyo nga ma-break ti ay by the Holy Ghost. Naging experience you nga napait. Wano naging sin, hindi past life you. Nagkararag kayo, ikarga ni inimirihay. So hang kayo makakakararag because ipalagip na, naging basol mo, ipalagip na, nang nangyari, di biyag mo hindi. Nagrigat mo malipatan naging dyan. Ngam nag-work the Holy Ghost, malipatan mo dyan. Because by the blood of Jesus, you are washed and sanctified. Holy Ghost si makarami di dyan. Makalinis si dyan, jamain mo. Iso nga babaan di dyan nga Holy Ghost, nulinisan da ka, kampanti ka nga sumango iti Diyos. Iso nga, noapay nga nagrigat tag-pray because ang kanap no ti Holy Ghost. Naawat mo man ti Holy Ghost, ngam saan ka napnap no, kinmapmap no ti Holy Ghost. Tati Holy Ghost ngamin, kasla kwareta, kasla danum da itahe. Ti Holy Ghost kasla fire. Ti Holy Ghost kasla kuryente. Amen? Di ba mabaling nga ma-full charge si cellphone? So ano nalubat, Jesus, ang ano makakakararag? Kailangan nga ma-full charge. Kailangan ti ma-full charge ti Holy Ghost. Kasano ti kasan ti ma-full charge ti Holy Ghost? The first nga kunak, be born again. Number 2, the jai, be baptized with the Holy Ghost. Amen. Number 3, kailangan nga masaturate your whole being in His presence. Dajay ti pinakamayat. Nga the more nga agsaserve ka kini Lord, masaturate ti spirit, soul, and body iti power ti Holy Ghost. Chay ka, agbalin nga effective nga managkararag. Balin nga nabiyag jay prayer mo. Nabiyag jay word nga dengdenggam. Agbalin nga kayat mo ni Apo Diyos. Kayat mo ni Jesus. Ma-in-love kay ti Diyos. Ma-in-love kay ti Bible mo. Ma-in-love kay ti music nga na Diyosan. Ma-in-love ka nga karkararag. Ma-in-love ka nga kanayon nga makitong-tongtong kini Apo Diyos by the power of the Holy Ghost. Iso nga ti dawaton nyo tata, noang kayo pa nga born again. I-receive you ni Jesus as your Lord and Savior. Number 2, be baptized with the Holy Ghost. Number 3, ibagayo, saturatum tibiyag ko with your presence. Amen? Okay, i-apply tayo tata, dajay, ngay kasatayo, iti Holy Spirit. Agpapuno tayo iti Holy Spirit. Hallelujah. No, iti panagkarkararagiho, kat pasolpot-solpot lang. Iti panagkarkararagiho kat kasla, natamnay, now is the time. Di talo nga di ay, mabaling nga na born again kan. Mabaling nga na baptize kan ti Holy Ghost, adan ti speaking in tongues mo. Pero di saturate ang ka ti Holy Ghost, kailangan tayo latadihay. Katnuang ka born again, na di first nga desire repent and receive Jesus Christ in your heart. Ket no na born again ka, next level, be baptized with the Holy Ghost. Ket no na baptize ka, nga mistil lata, nakadagito'y panawen. Ket apay lata nga napigsa ti wordliness ken ka. Apay lata, nga hang ka maka-overcome. Kailangan masaturate ka the presence of God. Amen? So iti dawatom tata. Hallelujah. Ulitak manen. Uray no may ornos yu di prayer yo. Address to the Father. In Jesus' name,
by the power of the Holy Ghost. Ngamnuhan nga work jay Holy Ghost, powerless lata. Tag-work lang da jay nga Holy Spirit, kadagi jay mawaw. Kadagi jay interesado kanya na. Kadagi jay mabisin, ken mawaw ti presence na. So ako na ni Jesus, sino man nga mawaw, umay kanyak tapno minom. Tatiin saok kada kayo, Spirit and life. Hallelujah. So nga, dadjay ti desire nyo. Siya kanayon ko'y bagbaga, Lord, kurang pa'y panagkarkararag ko. I need your presence. Saturate my whole being. Ti saturate, kasla ka ma-marinate. Kasla ka ma-marinate iti Holy Ghost. Tasagap-sapam isunan. Hallelujah. Amen. Kanayon ko latay karkarag day, nabaptize na akong the Holy Ghost. I was born again in 1986. Pero dawatak palang gana tata, saturate me with your anointing, with your presence. I need more. Hallelujah. I need more experience in the Holy Spirit. Kailangan kaming ikararag dihay. Ang kayo lang nga nakatakder ko't umay. Kailangan nga dati panakawaw. Adati desire in the presence of God. Ito'y ko lang nga nakita. Titunay nga biyag the Word of God no agwork the Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on now. Naitihangan na born again, be born again. Receive you na Jesus. Then na born again, be baptized with the Holy Ghost. Then na baptized the Holy Ghost, ngam na dry, very dry, ti prayer mo, kaslawan biyag na, kailangan nga masaturate the presence of God. So may isa nga desirean tayo, iti biyag tayo kantiray tayo ministry, iti masaturate tayo, our whole being, with the Holy Ghost. Antayo lang amuan ti Ama, kin ti Anak, no dikit ti pati ti Holy Ghost, kailangan nga mamamu tayo di biyag tayo. Harabahaya. Yes, Lord. Da kayong kakabsat, umumay dito. Mabalin, kakadito'y araramidan tayo, nga impartation, when no transferring. Kanda gito'y nga revelation, kat saan nyo makatsap kada gito'y nga panawan. But, tuloy yo nga isik kanikararag yung balbalayo. Because daytoy kaya-kayat ni Lord. Kaya-kayat ni Apo Diyos. Nga mapno kayo ti Holy Ghost. Kaya't nagbalin nga life. Kada kayo nagidjay nga finished work of Christ. Kaya't nagbalin nga life kada kayo dyan nagan ni Jesus. Kaya't nagbalin nga life kada kayo naging words. So I receive you. And I know, ngay confirm ni Lord kada kayo nagito. Because, iso tip, kaya-kayat na iti church, nga ti church, pagbalayan, ti Spirit na completely. Amen? Hallelujah. Let's pray. Father, I commit these people unto you. I believe nga adalagijay nga revelation ija unegda. Adati na experience da. Adalagijay desire nga ikabil mo kadakwada. Tapno ni custom ma-fulfill
Day plano mi ti church, nga ti church, ket balay mo, balay ti spiritum, ket isaturate mo, agsipo tayo suda ti bagyanam, da kami ti balay mo dito'y earth. So Father, i-commit ko na ito nga church, nga isu ti turungan mi, isu ti bagbalinan mi, tapno agbalin nga life kada kami ti prayer, life kada kami ti words, life kada kami ti health, healing, kenda dumabay nga kinadiyos mo. Awan makaaramid nga biyag, nga tunay, na gito'y kinadiyos mo, unless nga impart kada kami ti Holy Ghost, iti kinapudno na ito'y. So thank you, nga mamingsan pa'y, nga naidalan na ito'y, nga service, para iti panakapulfill na ito'y. So, balkuta misuda bueno, kawasa misuda, ti power from on high, kat agbalin nga life, kadakwada dagito'y nga saom. I commit him unto you, in Jesus' name, Amen. Hallelujah.